Put ka oporavku od patološkog kockanja je jedna od najhrabrijih odluka koje možete donijeti. To je snažno priznanje da vaš život ima više vrednosti, potencijala i svrhe nego što ciklusi kockanja ikad mogu da pruže. Iako put koji je pred vama može izgledati zastrašujuće, svaki korak koji napravite približava vas istinskoj slobodi, samopoštovanju i budućnosti ispunjenoj raznim mogućnostima. Kockar, kako god da misli, nije slobodan čovjek. Prvi i najvažniji korak u prevazilaženju bilo kakve zavisnosti je prepoznavanje da postoji problem. Čuvena rečenica, ja sam patološki kockar. Ovo nije znak slabosti, već izuzetan čin snage. Priznajući da je kockanje preuzelo kontrolu, otvarate vrata da se promenite. Ovaj trenutak jasnoće je vaša prilika da vratite kontrolu nad svojim životom. To je početak putovanja na kojem ćete povratiti svoj identitet i ponovo otkriti stvari koje su vam zaista važne. Oporavak nije nešto sa čime se morate sami suočiti. Dostupna je ogromna mreža podrške koja će vam pomoći u ovom procesu, terapeuti, grupe za podršku i porodica koji žele da vide vaš uspeh. Posezanje za pomoć je znak otpornosti, a ne poraza. To je potvrda da zaslužujete život bez agonije i previranja koje kockanje donelo u vaš svet. Zamislite olakšanje kad delite svoj teret sa nekim ko razume i može da vas vodi kroz složenost oporavka. Tražeći pomoć, činite prvi korak ka izgradnji sistema podrške koji će biti uz vas na svakom koraku. Odluka o tretmanu je početak novog poglavlja. To je posvećeno sebi, obećanje da više nećete dozvoliti kockanju da upravlja vašim životom. Promjena može biti izazovna, ali također donosi potencijal za rast i transformaciju. Svaki dan kad birate oporavak, birate da ulažete u budućnost u kojoj su vaši postupci u skladu sa vašim vrednostima i težnjama. Zamislite ponos koji ćete osjećati dok napredujete, dan po dan, obnavljajući svoj život na temeljima vaše snage i odlučnosti. Dok krećete na ovo putovanje, važno je zapamtiti da oporavak nije samo prestati kockati. Radi se o stvaranju novog životnog stila koji je ispunjen i smislen. Ovaj proces vam omogućava da se ponovo povežete sa stvarima koje vam donose radost, ojačate vaše odnose i težite ciljevima koji poboljšavaju vaš osjećaj svrhe. Zamislite budućnost u kojoj se svakog dana budite sa osjećajem mira, samopouzdanja, bez opterećujuće napetosti i krivice koje je kockanje nekad izazivalo. Zamislite radost ponovnog povezivanja sa porodicom, prijateljima, zadovoljstvo zbog postizanja financijske stabilnosti i ponos što znate da ste prevazišli jedan od najvećih izazova u svom životu. Oporavak je putovanje i kao i svako putovanje ide korak po korak. Biće izazova na tom putu, ali svaka mala pobjeda gradi zamah i približava vas trajnoj promjeni. Imate snage i upornosti da ovo prevaziđete. Preduzimajući prvi korak danas, birate da se oslobodite lanaca zavisnosti od kockanja i zakoračite u život u kom imate kontrolu, gdje vaši izbori vode ka pozitivnim ishodima i gdje je vaša budućnost svetla sa raznim mogućnostima. Vaše putovanje ka oporavku počinje sad, uz pravu podršku, pravi način razmišljanja i posvećenost promjenama možete prevazići patološko kockanje. Život je vredan toga, vi ste vredni toga i dok preduzimate ovaj prvi korak znajte da se ne udaljavate samo od bola prošlosti. Vi se krećete ka budućnosti ispunjenoj nadom, verom i novim životom.